Nihayet. Mine. Abdül burada. Topta. Gerçekten de sayırların bu şatırga kire. Eyle. O şişirdi nerede bu şatırga kire? Bu şatırga da bu şatırga. Oya yürüysün siz he. Yortayı birini taşı bitirdim indi he. Yok hazır gidemez bile bit bundan. İndir. Haydi. Kilem. Nasıl beni aldın? Onu tutuyoruz mu? Bunda. Evet. Selam. Sen koyda. Yanımda. Şefe. Ne bizden kim ciddi? Aha. Bir jart saatindeydi. Sen git üst başına mı? Yegler. Eydayız tizgine kurnaşık da yıklarga yatayım. Bir tege yıkıp kırası var. Matrasını yapacağım da yıklayayım. Yaman da ilham kile. Başlayayım bize. Nisa. Taşlayın da şu telefonu. Taşla. Ömer. Yok. İşliysen sen. Yok. Urnaşık dediniz. Yıklarda uğrun hazırlık dedim. Hazır. Nizam eyde bulur. Hazır. Tutta. Yaş başka. Yağmur yağmasın indi. Yine şol. Evet. Yigitler. Bir de buluşmuşsunuz. Ömer. Ne işliysin sen? Yok. Biz bunda bir güne kuyuya kıymayanımızdır bir deydi. No. Parat ki bunu. Bir kızık. Her yerde suda. Evet. Şu bitirsin Sen mi? bunda işlerge gildin mi? Hele kum ile şırgana. Ben bunda kumullidir şerge kildim. Tutta Rizvan kızmayın de. Dire yapmak bir saladı. Burası mı? Nerse? Var. Ha. Şundan. Yol gitti. Kanikuladan kanikulu. Ömer, ben akşeşlerge gildim. Arasında paralel şerge bular. Bir ayda klubda remontlu yasa bitirge gerek. Eye, ben zaказчикка söz berdim. Libe sen işleysin, libe jırlıysan, sayılar. Min jırlamış ki. Olay bulmay. Şey bulmasın. Ula. Bir kirpiç daldım. İki kirpiç. Nizam. Nizam. Zinhar için suğa barmadık mı? Ana, Zahir var. Zahir. 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 Nerse? Nüfsalırga bulduk. Filoloji fenlerin bitirip. Eyde kilini bulaş. Nerse? Nişin eyde. Nişin. Sen eyde utınğa var. Nizam. Esin suğa. Rizvan koyan alayım. Git bitti. Akşay bir olaysa. Yarar. Utınğa birge barabız. Zam, sen var suğa. Eye. Onlar şiir çıktı. Eyde. Somer. Nerse? Esin eyde palatkını koy. Benim balat Costa. Zahir. Nerse? Sen bu avluda bulganın var mı değil mi? Var şundan. Şişme koya. Şişme mi? Ooo ne tege tavartımda. Kibet. Kibet ana. Ana. Rahmet. Давай. Haydi şıkır çıktı. Eyde. Ömer. Nerse? Olaysa sen şundağına yapayın. Rahatlayalım. Kırmızı kalar kıtıklamasan. Her kişi öz işingine tırışkanğa. Bugünkü halga kilip gitti dünya. Kardeş kış kalken gelip gitti. Zahir eye gitti. Ey, baram dediğinde. Hadi, koya bana bak. Utınğa baya. Ne min kilim atsan ayı. Haydi şıkır çıktı. Eyde. Koya şunu.
Suda balkı. Ama Balıklar yüze suda. ama yılatasın. Bizden günler. Zahir! Sonundan oku bitirimin yarın. Kilan idi kilan. Zahir zahir. Kişiler dünyanın yemin kurmaya başladılar ha. Yaşayışın məhnəsi bütün kişini yedirgir. İşlerine kire. İşlerine kire. Hoştan gideriz. Akça işlerine. Ama nəsə işləyirlər. İşləyirlər. Tüzüylər. Tüzüylər. Onlar şu tedirgən yerlərdə məni oturarlar da. O, mənə sənə bir rəxət. Hayırlı iş, мадемуазель. Девочка колхозница по улице гуляла, и мою другу она очаровала. Hımer! Yok, biz yanımda kıyafetle tanımadım. He? Sen avutta şula yerilerinde. Yok, bitsin şəhərdən başqa aşağı, ha? İşte Şat. Amında ulaştır. Kup silenme yeme. Urnaşı bittiniz mi? Min bittim. Senin de yol yırtına gelgen gibi. Sanatoriy подберезки. He, min de oturup koyayım hele. İple budur, iple. Oo, прикольно. Uzun yosladın mı bana? 2000. Kesin. Ikeya. Kalgan işiniz kayda. Birisi oturga gitti. Urmandan şu yadır. Gitindi kibitten. İkinçisi Suğa gitti. şişmegen. Yok kibitken. Esin. Amin. Ömer bitmenden zilemin peşime. Hımer. İyi, evet. Min abıyğa siz bir ay içinde remontla bitiresiz dedi. Bir vay. Eye. En yaxşı atla grupniklarım dedim. Rahmetten zile. Hımer, min bir tecrübeniz var dedim, yesi что? İşler biz indiden zile, işler biz. İşten son kalgan vakit de var. Bana gündüz. İşte. Ey mayma. Akiş, klubda. Yapçaladım çubabo. Bana benim avul klubunda bulganım yok. Eye. Alda şilerimiz var bitmesin. Sina şulğunayın da yeme. Başan patruşkalarım bilen tanıştırgan parasın ha. Qarar biz. Menga bir bırak blandinklar şu sen bilesin. Aha, yarı neşe yaşlar? 18'den mızdan 25 kaşıklagan mısın? Yarı ha blantinki ebiler jiberen kısayın. Bilen ki. Yigitler paytaş haber etsinler ama Yana aytırmaz. aytırsan. Ömer, Oh, kim kildi? anlamadım. Kimdir? Damira, kilip jitti kildi. Nasıl bitti kildi? Почти. Seni hallerin... Nezi, mında şunday şiber dört kız geldi. Sindigine kitabız dediler. Bugün kişi kullanışırsa biz adamlara atalım. Nezi. Sağ. Ozandan faytmasan da bula. Ne oldu? İşlerin sizi. Zahir. Ha, işi. Aya. Aya. Nizam. Su. Koya. Rahatlanıp iş. Gitti geldi. Aya. Kızlar yanına. Ha. Gitti. Ben. Nerse? Etten zile bulamam. Denzile de bula. Sakine de bula. Azile de bula. Feyruze de bula. Ay gerek girek. Suda girek. Gölnazga girek. Sina girek tu gel. İyi. Bana başkaları girek gibi. Bana tenzile girek. Bulaydı bula. İyi. Eyde. Bak. Bir bildi. Klubda bulmayın. Kızlarda. Все, отбой. Bizba. İlk. Toktale Rizva. İşin başın bundan bilgilep koymak gerek. Şulay mı? Yoksa iş bütünley varmayacak gibiler. Şulay mı? İyi. Eyde biz gittik. Gittik eyde. Стоять! Bir bildi.
kızlar da, Bernin'de büyüler de. Evet. Efendim? Sarı tapın. Ne? Ramazanov tut. Nerse bu? Uqa. Oluqay bilmeyik. İrenir. Ne okut tut. Şeyh Habibim sinike. Ha, otur. Ne? Ömer. Öyle. Ha? İpler yurda kurmayız. Ramazan. Oraya. Müderris. Oo, şey. Nerse son bu? Rizvan. Dogovor. Dogovor. Yigitlar. 5-chi punktni e'tibor bilan qarag'iz. Tak, 1, 2, 3, 4, 6, 7, ha, bana gel, tak. Подъем saat. Подъем saat 5'te. Отбой saat 9'da. Любое общение с противоположным полом. Запрещено? Aya. Sen ne bulgan? Koya durdum çıkardık simbunu ya. Rizvan. Evet. Kim bilemsin bu dogovor? Menim bilan. Ha koymasam kolunlu. Tak. Men brigadir. Evet. Ish bitgach, oqshasin menga to'laylar. Qoidalarni buzgan ishim. Men shtraf yozam, ham sizning zarplatingizdan olam. Shunga pullaringizni qo'yingiz. Nizam. Nizam. Ручка yazma. Kızmayın ya. Yigitler, takız öyle nersesi. Yok. Min buna bu aybilerin nerse bunda. Ayıp bir ikilik alıp kildim mi he? Rizvan. İyi Rizvan. Yigitlar, biz ishlarga keldik. İşler biz. İşten so'ng qolgan vaqt da bor. Durust. Men qo'ymayman. Qo'ymam. Yigit, Bak. İyi men de koymayayım. Koymayayım. Taqsin. Yok ben sana okurga kelim. Qoidalarni buzgan uchun men shtraf yozam. Yoz. Hozir yoza boshlasan da bo'ladi. Yoz. Narsa? Zaten zile. Ben Zilo'ga so'z berdim. Remontni yozamiz, lekin qizlardan bosh tortmaymiz. Oqshasin butunlay to'lamasak da bo'ladi. Ketdik. O'sha endi yigitlar. Ketdik. Sen. Ömer, yüzüme yana telefon algandım bir de. Mutluyum. Gidip de akşa kirek. Easy. Ne Ramazan? Zahir, duana bu. Ne busu yazar? İdi. Neydi? Ömer. Nerse? Amin tenzileden konup sorarlar. O demek dizden tuyu. İdi. Yok. Nerse? Bu mu ne tuyu? Bu dakika akşam gerek. Kredit alırsın hala. Vermiyorlar şu. Zor. Ömer. Seni köküne kaldı. Подъем saat 5'te. Отбой saat 9'da. Любое общение с противоположным полом запрещено. Ne? Min. Koymayayım buradan. Stand up please. Nizam, buldamı? Rahmet. Sen de. Zahir. Hazır yigitlar. Palatqini qo'yamiz. Bir tarixiy voqea endi mana bu azirlik periyodi nechig o'tdi sizning, nechig azirlandingiz?
Аллага шөкер, бірақ хәзер күңелләр куанып тора, карап, үзебезнең эшләгән эшебезгә бүтән театрыбыз белән бердәмләп әзерләдек. Кай вакытта төннәргә хәтле калырга туры килде. Башта без аны бер тапкыр корганнан соң сәхнәнең өстен президент белән корган идек, аны сүтеп калай белән кордык. Теге ныграк булсын дип, яңгыр яуганда дагы чыланмасын дип инде. Бу сәхнәне без узак эшләтергә уйлап торабыз. Әле үзебезнең зал бинабыздагы залыбыз ачылганнан соң да без бу сәхнәне бер вакытта ташламаячакбыз. Спектакльләрне кичке спектакльләр итеп проектлар эшләячәкбез монда. Аерым шушы сәхнәгә куелган спектакльләр булачак. Алар бик узун да булмас, ләкин алар менә төнге йолдызлар астында карый торган спектакльләр булачак алар. Һәм төрле проектларыбыз бар. Шигъри мизгел проектлары, һәм төрле кешеләр белән очрашулар, капустиклар дип әйтик. Үзебезнең артистлар белән эшләнгән, кемгәдер багышланган капустниклар. Менә алар да булырга тиеш. Ул теге бер төрле генә спектакльләр барырга тиеш түгел, төрле форматлары булырга тиеш бездә. Шуңа күрә менә бу сәхнә безгә бик булышачак. Һәм бу сәхнәне инде без үзебез генә түгел, безнең хезмәткәрләр генә түгел, моны бүтән тамашачылар көтте. Безнең театр бинасы янына узып барганнары дагы күреп алалар да башларын тыгып сорыйлар, нәрсә була, кайчан була, нәрсә куясыз, билетлар бармы, каян алырга була. Менә бу беренче 3 көнгә безнең билетлар калмады. Роспотребнадзор белән эшләү таләпләре, менә сез аңлавымча 100ләп урынга әзерләнгән идегез, ләкин сезгә 50 генә урын күрсәтелде. Дөрестән дә шулай, башта без 100 урынга әзерләнгән идек, ләкин Роспотребнадзорның кагыйдәләре буенча 50 урын гына булырга тиеш. Шуңа күрә безне тамашачылар да аңлады, без алар белән адресны эшләдек һәм бүгенге көнгә киләсе кешеләрне башка көннәргә бүлдек. Чөнки кагыйдәләрне үтәргә кирәк һәм аларның кагыйдәләрен әле без үтибез. Температураларны үлчәп кертәбез, кемнең маскасы, перчаткасы юк, аларга маска, перчатка бирәбез, санитайзерларыбыз да бар. Бүтән урындыклар теге обработка белән сөртелеп чыга һәм биткәннән соң да сөртелеп чыгачак. Сәхнәләр дә безнең сөртелә, туалетларга баруда һәм керү юллары да безнең разметкалар белән, кызыл баулар белән билгеләнгән. Bütün әйбер бар. Артистлар ничек кабул итте менә шушы яңа Ой, сәхнәне? гөрләп, бүген көне буе сәхнәдә җыр булды, сәхнәдә уен булды, бер-берсе белән очрашу булды, 100-100 очрашу. Ләкин һәр вакытта артистлар да сәхнәдә генә безнең үзләрен шулай бик кыю тоталар. Эштә безнең репетициялар барышында да маска киеп, перчатка киеп йөрибез. Ярар, рәхмәт.